Motivation vibes in kusasewuye futhi umduduzi wakaShabangu siphinde sibonge ukuthi siphinde sihlangane futhi namhlanje sikhuluma futhi indaba nje ezemnandi ezakhanayo yazi ngenzeka kube wena uyitshela ukuthi seku over ngawe ngenzeka kube uyitshela ukuthi sekuphelile ngawe ngenzeka kube uyitshela ukuthi ngeke kusaphinde wenze lutho maybe because of i-age yakho kusengenzeka kube either age mhlawumbe mawuthi ayibheka iminyaka yakho ayi wena ngeke sakhona uqala izinto ezithile ake ngikhulume nje nabantu abakanjalo ake ngikhulume futhi nomuntu omunye wabo usasemncane but usevele wabona ukuthi it's over ngaye yena vele akadalelwanga ukwenza izinto ezinkulu nezipowerful yazi yonke lento leyiqale kanjani not always but most of the time iqala ekhaya mhlawumbe umntana yakhula ekhaya kungakhulunywa izinto ezipositive kumntwana but emntwaneni ekhulunywa izinto ezinegative njengokuthi umntwana mhlawumbe yambona mhlawumbe slowly mhlawumbe akashesha catch up izinto but wena instead of ukhuluma amazwi apositive nakhayo umtshela ukuthi umntwana uyiwinner wena uvela umtshele nje ukuthi ayi wena uslowly uhlula abantwana ontanga yenu bayakuhlula babe ontanga yenu benza 1 2 3 wena nje wenza ilutho zonke lezo zinto lezo zenza ukuthi umuntu from at a young age akhule zithatha i-self esteem yakhe zimenza azibone weak zimenza abone abanye abantu be much stronger than yena lento leni ihamba izize iye nasesikoleni mhlambe nasesikoleni ufika vele lento eqala ekhaya uyafika nasesikoleni esikoleni nakhona akekho ukukhuthazayo instead nakhona othisha bayibonela nje umntana oslowly bayibonela umntana yazini ongahlakaniphile futhi ongeke azenze izinto ezithile nakhona hayi nje ukuthi bagcina ngokubona kuphela bagcina futhi bekhulumile ukuthi ayi wena thula wena yabona ake kukhuluma uzibani yabo yonke leyo nto leyo nezenzo zenza ukuthi lo mntana lona ulibele lokhu yakhula and yonke lento iyamlimaza kuyena imenza azibone yazi yena vele engeke aze enze izinto ezithile it goes as far as noma sefikile koma high school uthola ukuthi lapha high school useyathunywa uthisha uthunywa staff room ukuthi awuhambe ukulandela ichoke lapha yana uyafika lapha uyocela ichoke ku Miss Banibani how to Miss Banibani how kanti wena umduduzi awushemba kithi yazini uvela ubone nje nawe ukuthi oh I should bekukhulunywe ngami vele ngiqediwe mina kahlahla ngizange uzolanda ishoku ukuthi nje mina nje ngibonwe ukuthi nangu lo mntana ebekade ngikhuluma ngaye so zonke lezo zinto lezo zenza ukuthi umuntu aluze ukuba positive uyabona azibone yena engeke aenza izinto ezithile ezipowerful abanye babo already they are young bancane but already sebevele ba decidile mina vele ngeke ngize ngibe something vele eyami impilo kuphelile ngayo ngani ngezinto ezikhulunyiwe kubona ngezinto ezenziwe kubona ngizothi mina akakabi over ukuthi thina especially I don't know ngezinye izizwe but especially thina ndlemnyama sishoda kakhulu ngabantu abakhuluma amazwi akhayo abakhuluma amazwi apositive empilweni zethu sishoda ngama parents siphinde sishoda ngama role models siphinde sishoda ngabantu ke aba close kuthina abantu othi mangabe uthi ufuna uqala into ethile umuntu angakcrash sishoda ngabantu abakhuthazayo abathi yazeni ngiyakubona lento futhi ungayenza ukuthi nje kuphela mangalungisa la nala but sigcwele ngabantu othi mawuthi ufuna ukwenza into ethile mhlawumbe uthi ufuna ukuyosebenza kwa radio laphana ube presenter yazi kuvele nje umuntu avela athi ayi wena ngeke uzulunga hayi wena khohlwa wena ukhuluma slowly sigcwele ngabantu abanjalo abavele bacrash uvele nawe uzibona ungeke uzowenza izinto ezithile ngizothi mina ngizokhuluma amazwi apositive kuwena ngizothi mina zazi ke wena ukuthi ungubani yebo sebekukhulumile okuthile kuwena okunegative bazenza nezinto ezinegative kuwena but the fact that usaphila the fact that wena usesenama ideas engqondweni yakho ukuthi yazi ngifuna ukwenza into ethile the fact that khona lento engaphakathi kwena ekwenza ukuthi manje uthi yazi kodwa manje mangenza into ethile that one is a sign ukuthi ngempela leyo nto ungayenza phela wena eraser
susa konke lokhuya yabona lokhuya okwakhulunywa kwakwenza waba ne-low self esteem kwakwenza waba negative ngizothi mina susa zonke lezo zinto lezo zi-erase zonke lezo zinto lezo abantu abakhulumile bathi leyanto ngeke uzoyikhona ngeke uzoyiqale ngizothi mina susa zonke lezo zinto lezo because kuningi ongakwenza kuningi ongaqala kakhulukazi futhi ngiphinde ngikhulume nabantu abadala because khona abantu asebethi ayi mina vele age ama vele sekulate ngeke ngisalunga ngizothi mina akukho late is not over uma ngabe nje usaphila usengenza something sometimes ukuthi kwesinye isikhathi sifuna ukwenza izinto ezibig ezipowerful lokho ukuthi yazi mhlambe kube na that wow entweni oyenzayo ngizothi mina do something maybe ingaba very little mhlambe iqale kancane ngizothi mina a little can go a long way uma ngabe kuukuthi wena uyafuna ukwenza something ngizothi mina iqale le nto leyo ngizothi mina qala ubona ukuthi izokubeka kuphi yazi the minute uqala something positive ngempilo yakho nawe ne self esteem yakho yashintsha nawe ne attitude yakho yashintsha nawe uqala ukuzibona ukuthi yazi man all along bengilokhu ngitshelwa amanga vele ngizosho kanjalo all along bewutshelwa amanga all along bewutshelwa ukuthi wena ngeke walikhona ukuqala ibusiness all along bewutshelwa ukuthi nobani nabo bazama ukuyiqala into ezithile bafaila so nawe noma ungathi ayiqala uzofaila all along bewutshelwa ukuthi wena ngeke uzwavela endaweni ezithile ngeke yazini yonke le nto leyo i-erase ngizothi mina whatever ekhona ngaphakathi kwena iqale yenze is not over umncane umdala angikhathali ukuthi sekuthiweni kwena sebekhulume bathini ngizothi mina even if mhlawumbe ufuna ukuba ispeaker but i-problem ukuthi ukhuluma slowly ngizothi mina still usengaba ispeaker because okubalekile akusikhona ukuthi ukhuluma slowly or fast okubalekile ukuthi into oyikhulumayo yenze sense na or maybe lento oyikhulumayo iyamakha inomunye umuntu ungakhuluma very slowly kodwa uma ngabe ukuthi ukhuluma izinto ezakhayo ezi very powerful I'm telling you abantu bayokulalela lokhu ukhuluma slowly ungayi ngomunye umuntu ungayithathi enye opinion negative ngempilo yakho lento ofuna ukuba yona ngizothi mina ngizokukhuthaza qhubeka futhi ube yona because you can that's why uyicabanga that's why ngaphakathi kwena igama lami ngomduduzi siphinde sihlangane futhi next time kwenye motivation each and every Mondays thank you futhi nana nokuthi usubscribe and nama comments akho ngawajabulela peace.